بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما شما ورسول الله صلى الله عليه وسلم أما وهدي الله سبحانه وتعالى أمانات دات رسالة دا تكليفكو رسالة أولي مردم بيب خديجة مسلمان بي چجنينا و چوزدراهي مردما أولي مردم بيب خديجة مسلمان بي وراندا علي بن أبي طالب رضي الله عنه چوكان كسانينا چه او يه وقت علي بن أبي طالب مسلمان بي 10 سال تي رسول الله الوغا زندگي کو راندا ابو بكر الصديق چمردينا بالغينا رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه بتا سانگات بتا ولي مردم بي ميچيا بي انكارا بي فكرة مسلمان بي وابو بكر مازان راندا چطور شروع کو تبلیغ کو اسلاما چه مسلمانا مهمينا عظيمينا مردم مسلمان بتا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب رسول الله زمانا رسول الله الوغا يكي هستا نامني زيد بن حارثة. زيد بن حارثة چطوريني زيد بن حارثة بيب خديجة يا همو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله سانكو بيب خديجة وت برازاتك نامني حكيم بن حزام بن خويلد. حكيمي قواق واشتي هربتو شتا شاما همي ملك شاما شتا تجارتا ما يك كساني بچكي نوكري بيار من واسطة. فحكيم بن حزام شو شاما آتك بازار همدا نوكر بوها كنا ديتي چوكي ما شاء الله شر رنگي كساني چوكي صورتي شر سبيتي شر رنگي همدا بوها بياگه. فحكيم بن حزام زو ये चौक चतोय दाम बुहा बिता ये बलाही يعني مردمان توكا चौक बिता يعني وتم قوم توكا يعني شيخ نامدار بيتغان لكن دورا زمانا هنشو بيتا هركس كلا دارتر بيتا يعني شتا دوزيه كتا چوك شتغان سراكا چوك دوز تغان پدان بورتغان ديك مولكي بوها كتغان. فهنشو زيد بن حارثة مات دراتك شوت ملكا عشان ملك شامه أردن مجا همشي زيد بن حارثة وتشوكي ماتي درات شوت ميتقاشتان دق ميتقي دق بازاري ديري همودا مردم چارا فهمشي يه ملكي نزانت زيدا درات كو چوكا لعبكا همي دوزان چيسكو دو سي چوك همشي قوما آرتي همدان شاما بوهاي كو دا اشي بيت حارثة هر جاگاه ترت هر جاگاه شوهاز کو ما چوکا شوهاز کنن چوکا يعني انامي يركتر من چوکا بیاری انچو جایزه انچو انامي هسته انچو هشتری من دیون انچو مالی دیون انچو سهری دیون ترت دراهی ملکانش یا هم یکین چوکا و چوکی شوهاز کو ایدی جوست کو مسافری جوست کو تا هر کسات جوست کو قافله مردمی جوست کو تا چین چوکیه بازاران شو جوستی کو همدا نوکر بوها کنه همدان شو جوستی کو هر جاگاه اعلانی کو که چین چوکیه چین مثل آی چهره رنگ صورت چینی عمری انچو کن کسانی چوکیه فهر کس نزانته یه وصفه. حكيم بن حزام آرت مكة وتتريدا خديجة رسنت خديجة زو زيد بن حارثة لوغا نوكرة راندا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيب خديجة چيستكو رسول الله دا قوشت يا رسول الله يه مني توفين بزيري چوكا يه نوكرة بزيري تيجي فرسول الله زورت همدا كاره رسول الله لوغا كاره بيب خديجة لوغا رسول الله لوغا كار يه چيزي بچك يه کسانی کار يه چيزي راهي ده فهنچو 2-3 سال رند اگر رسول الله پیغمبر نه اگر رسالت نازل نه اگر وحی نیاد که اگر جبرائیل نیاد که 2-3 سال رند یه زید پتا حارثه اشکو یه تیچوک مکه هسته مکه بازاره یک مردم نامنی محمد همشی لوگه مردم دیتا چو هنچو تو گوشه فهنچو قلبی شپت شبي أنداز قلبي حارثة قلبي وتبراتي زو بلاهي قافلي زو بوري كوچا
تحفيات شمالات هوش لهتي هوشتري آرت لهتي سهري آرت مرة چوکا لازم آیام بها زورتا چندگ ملکی هنی باید ما هر چی لوٹا مال پیسا لوٹا ما تو چوکا واپس کارو آت شواچه مکه هرسه مردمی توار جتا گوشتی محمد کجه محمد فمردما اشاره کو گوشتی آیه توی محمده آت رسول الله کرا محمده گوشتی حارثه گوشتی حارثه ما من نام حارثه من چوکی بی تمام مزنی مردم ما سردار وت ملکا ما چوک راه داتا دیگ بازار اشتگن چهمودا بازار مردما لحت دوزان دوزتا اتکا شامه بها کتا ما اشکتا هنی تیلوگه شما بها زورتا چشاما مزانا شما بها زورتا ما اتکا مارا مال گونه مارا سهر گونه مارا هشتر گونه مارا هر چی تو بلوتا ما یو چوکا مارا بده مقابل پیسوان همه پیسوان بزیر یه چوک میگه نه فگوشتی رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشتی جواب دا گوشتی من دیگه شباره گوشتی چیه من گوشت چوکات وارجنو چوک هر با قبولی کش ما آی پیته آی گوشی من ناکوگه قبول کن یه هبرا من مال نلوٹو رنده چوک شمیگه چوکا بزیره بروه گوشت بس یک شرطی گوشتی یک شرط چیه گوشتی هر با قبول کن شمیگو ما بیایته هر با قبولی نکو گوشتی من نرم من واپسی نکنو لکن هر با زانتی شما آی پیته آی شما ویت مردمه شما چوکه ما هیچ مالا شما مال بزیره ویت مالا و چوکا بزیره بروه و رنده هر با قبول چوکا شما اگه قبول نکو گوشتی من نیایو ما واپس نکنو گوشتی هنچو گل بیتا خوشحال بیتا گوشتی چیه ما اشکتا تینام ما اشکتا تو چیه مردمیه تو لاحکی مردمیه لكن هني چمان وات گنده گوشان وات اشکنه تی هبرا تی افعال ما وات گنده گاهه فهنچو خوشحال بیتا نیشت همدا مهمانیا توارج رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد حارثه زید آت کرسه يعني وحدي كسان بیتا لكن بتاوتي غزا يكين چوك بیتا يعني بي انداز اشا هنچو مهربان بیتا گئے چوک سرا پیتی دی وتناکوگی دی لكن هنچو چهره بدل بی ملور ترت زید گوشتی رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد گوشی یا زید اشیا توزانه گوشی هوشی من پیته گوشی زانه گوشی هوشی من ناکوگه گوشتی شاید زید یه آتکگه انچو زحمت کشته آتکگه انچو راه تیرنده تو امراه بی بروگو وشتات زید هیچ نگوشی گوشی زید تو روی برو وشتات گوشی تو جواب بده چیه گوشی نه یا محمد من ترا هجبر انگار نکنو بوت پیت ناکوگ مات کرد نرو فعجیب بی حارثه زید پیت عجیب بی هنچو بش هجم گیبت زمین نیجاز پادان گو ما لگت کو زمین سکه گوشتی زید ما اینچو زحمت کشته اینچو من تشتاج کتا دراهی ملکان ترتا دراهی شهر ما گشته گو چنچو شهر شیاجت حارثه چنچو شهر هستن شهران کتابان تو کشه شهر جتا زهیری جتا و چوک واسطه چنچو من پول هرج کتا هنی نلوٹه بیایا من گوما تو بادشاهی بیه تو سردار چوکیه لوٹه همدا نوکری بیبه لوٹه ایدان چو هنچو نوکر به ترا بوها کنه ایدان وودان چو پسی ولاک دلوتی تابا چو کسانی نه جواب بده گوشی حارثه و چوکش زید گوشی جواب بده بره امراه پوچان بیار بره رنگ رنده زید گوشی من پی تو یه انسان نزاره گوشی تو یه انسان نزانه چیز من دیتا تو ندیتا ف یه ساعت رسول الله صلی الله علیه وسلم هما دمان توارجه زید دستی چست کو گوشتی یا معشر قریش مردم مکه بردم شما درو باش کنه زید ابنی زید من چوکه یریثونی و ارثو دمه دمی و دمی دمه زید من چوکه
ما آیا میراث کنو آی منا میراث کن من هون همای هونه آی هون منی هونه فهم یه هبر و چوکی کچه وحدی گتر چه یه ساعت رسول الله یه هبر گوه زيد نام بي زيد بن محمد زيد نام بي زيد بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بورا رسول الله چوكه فيسا رسول الله قوا قوشتي زيد بن محمد آي بيت خوشحال بتا آي ناكوك خوشحال بي آي مات خوشحال بتا ما يچوك الحمد لله ولا ما قوشتا نوكريه هن إذا بوهاي كان قال وقال راهدا هنينا وتشوك حسابكو تبنيكو في ساعتها خوشحال بتا ما يچوك يعني شين جاگاه ہے مارا نہ لوٹی یہ جاگہ لوٹی بيشك یہ هنچين يعني طبقة نوكر طبقة أولي مردم إسلام بتا زيد بن حارثة چوكا أولي مردم إسلام بتا علي بن أبي طالب چجنينا أولي مردم إسلام بتا خديجة بنت خويلد چمردينا بالغنا أولي مردم إسلام بتا أبو بكر الصديق يه أولي إسلام توكا أولي مجموعة شان نام قوشا السابقون الأولون السابقون أولون هما أولي وقتا أولي إسلام أولي تبليغ رسول الله مسلمان بتا وهنشو أولي وقتا باز مسلمان بي باز نفر شروع بإسلام داخل بكنا هما ما شمازان 5 نفر أبو بكر الصديق تبليغ كتا إسلام داخل بتا وها أبو سلمة ابن عبد الأسد مخزومي إسلام بي عثمان بن مظعون إسلامات عثمان بن مظعون دبرات إسلامات عبيدة بن الحارث إسلامات داخل بي سعيد بن زيد أبو عمر بن الخطاب ناكزات وجنا فاطمة بنت الخطاب مسلمان بتا أسماء بنت أبي بكر الصديق أبو بكر شوكن مسلمان بي الأرقم ابن أبي الأرقم مسلمان بي أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي مسلمان بي عمر بن أبي وقاص مسلمان بي عبد الله بن مسعود مسلمان بي مسعود بن ربيعة مسلمان بي وعياش بن أبي ربيعة مسلمان بي وجنا أسماء بنت سلامة خنيس بن حذافة مسلمان بي وهنشو بازي مسلمانية جعفر بن أبي طالب مسلمان بي أي جنين أسماء بنت عميس مسلمان بي وهنشو ياكي شروكو مكة مردما تاب داري كنا إسلام داخل با هنشو بس إعلان نكنا سري طريقة شي آيا وشي هبرا چير بده وهنشو بازي مردم مسلمان داخل بإسلام والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.